Kazakhstan. And we continue the bouts in the men's weight category 61 kilos on the men A. Boyundashkat from Russia and Dmitry Aksyonov from Russia are requested to the men A. Adivce Germany kilogram jenge beristan otan bulungan sarşat bana usimbuk boyundaş bulungan sarşat bana usimbuk Dmitry Aksyonov. Huh? No. Adivce Germany kilogram jenge beristan otan bulungan sarşat bana usimbuk boyundaş bulungan sarşat bana usimbuk Dmitry Aksyonov. Ladies and gentlemen, on the men A, we are starting the bout between Boyundashkat and Dmitry Aksyonov from Russia. Ведевче Арсет Маносимбух Александр Богомаев Сыпычев. Она говорит, да? On the men B, winner is Alexander Bogomoyev from Russia. Ведевче Надесия Грамматики Бритамата Ботагас. Монголосы Тамирчин Зыркти Мукцатба. Боготагас Монголосы Тамирчин Пунчуин Өнракта. On the men B, we are starting the bout in the men's weight category 79 kilos between Muktsonbo Zorukt and Unurak Purchon from Mongolia. Men B. Adivce Nairobi Beritan'da Nadesия kilogram jenge beristan otan bulungan Mongodosi Tamirчин Gamboltin Turot. Bulungan Mongodosi Tamirчин Бачедони Анхойл. Время идет, Андрей. Время идет. Adivce Nairobi Beritan'da Nadesия kilogram jenge beristan Urgitstan. Otan bulungan Mongodosi Tamirчин Gamboltin Turot. Bulungan Mongodosi Tamirчин Bачедони Анхойл. Пять секунд. 5 секунд.